Pamirsa Pengelimbakan Kesehatan Miwa Ekonomi memargi sinarengan. Punika mawinan yening PPKM darurat memargi becik, jantan ekonomi sida muali ngelimbak. Usaha sejeroning nangyang ekonomi jantan muatang penyarengan baga pemerintah, krama turmaning pelaku usaha. Napasin penglalah COVID-19 melarapan 3T, treatment, testing, miwah tracing, laksanayang PPKM miwah deglisiang pemargin vaksinasi mangdo sida nyayubin samian angge sejeroning ngeniang herd immunity. Pelaku usaha taler penyarangan kramo dahat kebuatan antuk nyokong bekesami program pemerintah. Pengurati ekonomi miwah perbankan nyaman sender mausang menjalaran si modresta anyar purniki para pelaku usaha miwah kramo starter nerepin protokol kesehatan 5M luire nganggen masker, ngwajikin tangan, nganggen sabun ring toyo mbah, nyaga jarak nenten mau pupul tur ngirangin melelungan. Kremo taler nyokong pemargin vaksinasi, selanturnya nih pemerintah sida nyokong konsumsi melarapan ician stimulus pemulihan ekonomi nasional di gelisiang program vaksinasi nyokong ekspor pina ke Cina ngelaksanang saking undang-undang 11 warsa kalih tali dasa indek cipta kerja. Vaksinasi kabuatang sejeroning nih Japang rasa percaya kramo saha ngelibakang malih widang usaha. Suardika Bisnis Bali Nguningayang.